ibintu navuga ngo bikomeye kuri iyi ngingo. Umva ko Trump yagize. Yeah, Mr. President, you just share on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited. Umunyamakuru ati nyakubahwa perezida uherutse kubwira abanyafrika ko ubafitiye amakuru y'agatangaza cyangwa se amakuru akaze cyane. Ati none se ushobora kubwira abanyafrika ako gatangaza k'amakuru ya ati mfite amakuru meza cyane ari kuza rwose hagati y'u Rwanda na Congo. Ati nibwira ko rwose vuba bazasinya bazaririmba amahoro. And also your administration will invest over $6 billion to the Angolan-Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola. Ati ubutegetsi bwawe buzashora miliyari 6 z'amadolari ya Amerika mu mushinga wo kubaka gari ya moshi, umuhanda wa gari ya moshi ya Lobito corridor cyangwa se muri corridor ya Lobito. Ati kandi by'ingenzi bazajya batwara amabuye y'agaciro, critical minerals, ya yandi nkenerwa cyane. Trump ku nshuro ya kabiri. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogogwa inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Amagara 07 88 30 23 cyangwa 07 82 70 40 Ibihe byiza nshuti mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro byankuye mu ruye Yves Official. Reka nizere ko muguwe neza cyane kandi muri guhirwa nibyo mwerekejeho umutima n'amaboko. Ndaje kugira ngo tuganire muri iki kiganiro gisoza ibindi byose byo kuri uyu wa mbere tariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Iki kiganiro nanone kiradusubiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ubwo abakunda content zifitanye isano n'Uburusiya n'ubundi rwose ndababwiza ukuri ko ku munsi w'ejo turazijyamo uko byari bisanzwe. Reka tukiganire duterero. Hashize iminsi haba amasinyatire, sinya zivuza ubuhuha idoha ngo basinye. Mukanya muri Amerika naho basinye hasinye nde u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahagarikiwe nande na Marco Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idoha hasinye nde? Hasinye mu Ventura na Kinshasa nyuma y'ibyumweru byinshi badacanwa ariko baganira muri ibyo biganiro bya Doha. Hose ikita rusange kikaba ikitwa guhagarika imirwano, kuvuga ko ibintu bitagomba kuzamo intambara, kuvuga ko ibintu bitagomba kuba bibi, kuvuga ko ariko kimwe nuko byagenze ushize nari ndi kubabwira ngo kuva iyi ntambara yatangira agahenge kamaze gupfa inshuro 7. Ni inshuro 7 regardless uba yasabye ko habaho agahenge
twicara tuzi ngo ni iby'agahenge still agahenge kagapfa. Muri uko kuba agahenge kamaze gupfa inshuro 7 ni inshuro rero nta gitangaje, ibintu bikomeje kuzamba cyangwa se agahenge gakomeje kwanga. Maginga ya imirwano yabereye hehe? Habaye imirwano ikomeye muri Kaziba ubu tuvugana iraye mu biganza by'umutwe wa AFC M23. Iyo tuvuze ko Kaziba yafashwe biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye ko hari ibyago byinshi cyangwa se amahirwe menshi yuko imirwano igiye kwerekeza muri plateau za Uvira abahazi hararambuye, ahandi akabamo utununga duto. Aho hantu rero kuva M23 yatangira gushyira imbaraga mu gufata Kivu y'Amajyepfo mu kwezi kwa kabiri, Uvira iri mu hagoranye, habaye resistance ikomeye yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi. Muri iyo resistance ikomeye bamwe bavuga ko ingabo cyangwa se abakomeye b'i Burundi bihamagariye muri M23, bakavuga ati nyamuneka tuganire mube muretse ahangaha mu byihorere. Strategically rero gufata Kaziba ni ikimenyetso cy'urugamba rukomeza rwinjira muri Uvira, ahantu M23 yari yarigeze kwafata, ariko mu kwezi kwa gatatu kwa 2025 irahatakaza. Ubu rero tuvugana ukamenya ko M23 yamaze kwigarurira Kaziba mu masaha y'isa 9 zo kuri uyu wa mbere. Nibwo M23 official cyangwa se mu buryo bwuzuye yigaruriye Kaziba. Kwigarurira Kaziba ubwo bikaba ari ibintu wavuga ngo bica amarenga yo gupfa kwa gahenge at one side, ku rundi ruhande bikaba ibintu byerekana ko hari ibyago byinshi ko intambara ishobora gukomereza mu bice bya Uvira ahari ingabo z'u Burundi n'ubundi. Twari tumaze iminsi tutumva ibitendo hagati y'ingabo z'u Burundi n'umutwe mu 23. Kuri inshuro hari probability nini yuko ibi ngibi bishoboka. Aha rero imirwano iracyakomeye Kaziba no mu nkengero, ariko M23 ikaba yamaze kuhigarurira. Nuko nguko ibintu bihagaze hariya. Kuba iyi mirwano imeze itya cyangwa se hakiri tension navuga ngo iri kuri point d'ébullition, bimeze nko kuvuguruza impande zose. Bimeze nko kuvuga ngo abakomeye abatware b'isi, nanjye nkoresha iyo terme, abavuze ko intambara irangiye sibyo y'amasezerano twahereyeho, ntabwo ari byo. Y'amasezerano twahereyeho ibyo yavuze ntabwo birefleta ibiri kuri tele. Ibyo nibwira ko bishobora kuba bishobora kurakaza umuhuza muri ibi bibazo abe Qatar abe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko nk'ubu tuvugana Donald Trump umunsi yabitangaje ku munsi w'ejo ko byatangiye gusirikira, none ibintu navuga ngo bikomeye kuri iyi ngingo. Umva ko Trump yagize Yeah, Mr. President, you just shared on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited.
umunyamakuru ati nyakubahwa perezida uherutse kubwira abanyafurika ko ubafitiye amakuru y'agatangaza cyangwa se amakuru akaze cyane. Ati none se ushobora kubwira abanyafurika ako gatangaza k'amakuru ya ati mfite amakuru meza cyane ari kuza rwose hagati y'u Rwanda na Congo. Ati nibwira ko rwose vuba bazasinya bazaririmba amahoro. Ati byitezwe by'ukuri. Over $6 billion to the Angolan Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola. Ati ubutegetsi bwawe buzashora miliyari 6 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wo kubaka gari ya moshi, umuhanda wa gari ya moshi ya Lobito corridor cyangwa se muri corridor ya Lobito. Ati kandi by'ingenzi bazajya batwara amabuye y'agaciro, critical minerals, ya yandi nkenerwa cyane. Trump ku nshuro ya kabiri ntiyashatse kuhita avuga byinshi, we arishakira ko ibintu bizamo amahoro. Ati rwose ibintu ntabwo ari byo kurambura aka kanya, cyangombwa hakenewe amahoro, ubundi akahita yigendera. Ubushize baramubashije bati Donald Trump tubwire, ese ko uvuga ko waje kurangiza intambara, iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo urayirangiza aka kanya? Trump ati simbeshye ntabwo ndi buyirangize aka kanya, simbeshye. Ati igihe cyo kugira ibyo mvugaho ntabwo ari nonaha, nzaba mbabwira. Igihe Trump yasaga nkaho agize icyo ayivugaho yizeye ko ibintu bigiye kugenda neza, imirwano irubura. Imirwano ikubura kandi ikarushaho kuba mibi cyane, cyangwa se ikarushaho gukara. Ntawuzi nimba imirwano iza gukomeza uko ibintu bimeze, ariko niza gukomeza bishobora kuba ikintu kitari cyiza ku basinye aya masezerano n'abaza kuba bakomeza kurwana. Tugaruke gato rero ku masezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amasezerano navuga ngo na n'ubu akiyoboye imitwe y'ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ibindi byo mu karere. Naye babwiye nkuyeho ingingo imwe kubera uburemere bw'iyo ngingo, ariko nanone bikanahura na angire nari nahisemo gufata ku giti cyanjye. Ariko ubwo ku bandi mushobora kuba mwizerera mu byo twaganiriye aha muri bwa budasa bwacu, mwibaza muti izindi byo zirimo iki, izindi ngingo zo zirimo iki, cyangwa se urazisesengura. Iyo twaganiriye mu kiganiro cya mbere ni ingingo ya 5, kandi ingingo nakubwiye ko ari 6 zigiye zifite uduce. Iya mbere rero ivuga icyitwa sovereignty, territorial integrity and governance. Ivuga ubusugire nk'igihugu, territorial integrity, ubusugire bw'ubutaka cyangwa n'imbibi z'igihugu, ndetse n'imiyoborere.
aha bavuga ko abasinye amasezerano mu buryo buhuriweho bose bemera ubusugire bwa buri gihugu nk'igihugu ndetse n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu, ndetse bakaba biyemeza gukurikira inzira ziganisha ku gukemura ibyo batumvikanaho binyuze mu mahoro, kandi ibyo bikayoborwa na diplomasi n'ibiganiro kurenza igisirikare n'imvugo mbi. Ako ni akantu ka mbere. Mwibuke u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira FDLR, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikarushinja gushyigikira M23. Mu mvugo mu gihe kirenze kimwe Tshisekedi yavuze ko azakora ibishoboka byose agakuraho perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bisobanuye gutera u Rwanda, kunyuza mu nzira zo gutera u Rwanda. Perezida Kagame nawe aganira na Marion Fall yumvikanye avuga ko rwose Kongo yagize ibyago, Kongo ko ari nziza ariko yagize ibyago kuyoborwa na Repubulika ya Demokarasi, kuyoborwa na Tshisekedi. Kongo ishinja u Rwanda ko rushaka kwigarurira ubutaka bwayo, mu cyo bamwe bavuga ko ari balkanisation. U Rwanda narwo abayobozi batandukanye bavuga ko Kongo yihakana abaturage bayo, ikavuga ko ari abanyarwanda, nyamara barahoze ari abanyarwanda ariko batakomeje kuba abanyarwanda nyuma y'uko ubutaka bwari bw'u Rwanda bukaswe bukomekwa kuri Kongo. Aha rero Amerika isa nkaho mu guhuza ibihugu basinyiye amasezerano yababwiye ngo ibi mu byubahe, mwubahe ibisanzwe bihari, mwihindura uko ibintu byanditse, mwiri drawing a map, keep it the way it is. Abasinye kuri aya masezerano, the participants mutually acknowledge each other's established territorial borders and commit to refrain from actions or rhetoric that threaten or question the validity of those borders. Abasinye amasezerano mu buryo buhuriweho bemeye imipaka ya buri ruhande isanzweho, ndetse biyemeza kwirinda cyangwa se kutongera kugira ibikorwa cyangwa se imvugo zibasira cyangwa se zinyega cyangwa zitemera imipaka y'ikindi gihugu. The participants acknowledge each participant's sovereign right to govern and administer its own territory in a manner that does not infringe on the other participant's sovereignty or territorial integrity. Impande zirebwa n'amasezerano zemeranye, buri ruhande rwemeye ko urundi ruhande rufite uburenganzira bwo kuyobora cyangwa se gutegeka ku butaka bwarwo mu buryo butabangamira ubusugire bwo urundi ruhande. The participants commit to refrain from interfering in each other's internal affairs. Ubwingirwa ya mbere tukaba tuyisoje ifite uduce tune. Buri ruhande rwiyemeje kwirinda cyangwa kutongera kwivanga mu bikorwa bibangamiye cyangwa se kwivanga mu miyoborere y'urundi ruhande. Ingingo ya mbere akadomo kakaboko. Iya kabiri, security concerns. Iya kabiri nayo ifite utugingo tune. The participants acknowledge they both have legitimate security concerns in their shared border region and commit to address such concerns in a manner consistent with both participants' sovereignty and territorial integrity. Buri ruhande hagati y'u Rwanda na Kongo rwemera ko cyangwa se rwemeranya n'urundi ko buri rumwe rufite impungenge by'umutekano z'umutekano ku mipaka basangiye. Rero bose bemeye kuba bakemura ibyo bibazo mu buryo bukomeza kandi buri ruhande rwubaha ubusugire bw'urundi. The participants acknowledge that peace, security and stability are essential to increase legitimate commercial trade, broader regional economic cooperation. But impande zirebwa n'amasezerano no kuvuga u Rwanda na Kongo zemeranyijwe ko amahoro, umutekano,
ndetse n'ituze ari ibintu byangombwa mu kongera ubucuruzi bwemewe cyangwa se bukurikije amategeko no kwagura ibikorwa by'ubukungu mu karere. U Rwanda na Congo cyangwa se the participants acknowledge their shared interest in limiting the proliferation of non-state armed groups within and across their borders and commit to refrain from providing state military support to non-state armed groups. U Rwanda na Congo bemeye ko basangiye ubushake mu guhagarika ukwiyongera no kwaguka ko gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro itari iya leta, yaba hakurya y'imbibi zabo ndetse n'imbere yabo. Iyo ngo nta kongera kuyitera inkunga rwose. Iya nyuma muri izi ngingo enye kavuga ngo the participants commit to explore the establishment of a joint security coordination mechanism to counter non-state armed groups and criminal organizations that threaten the participants' legitimate security concerns. Ibihugu bikemeranya gushyiraho ihuriro ryo gukurikirana imitwe yitwaje intwaro ishobora kubangamira umutekano wa buri ruhande. Iyi mitwe ingingo ya gatatu ntatindaho kugera kuko ya gatanu ne babwiye ukwayo, ubwo ni ya gatatu, ya kane ya gatandatu. Regional Economic Integration Framework. The participants commit to a phased regional economic integration framework building on existing efforts such as ICGLR, COMESA, and the EAC that provides both participants with expanded foreign trade and investment and introduces greater transparency to ensure both participants prosper from the region's natural resources through mutually beneficial partnership and investment opportunities. Harimo gukorana mu miryango basanzwe bahuriyeho kugira ngo bayibyaze inyungu mu buryo bubungura bose. Hakabaho gucyura impunzi, yaba abavuye mu byabo imbere mu bihugu ndetse n'abahungiye hanze. Ingingo ya gatanu ikaba MONUSCO and the regional forces and mechanisms. Ya indi nababwiye byihariye aho MONUSCO igomba kufashwa u Rwanda na Congo bose bakayifasha gukora ibintu byayo itabangamiwe no kubahiriza ya resolution ya Loni ya 2773. Ingingo ya gatandatu rero no gusinyana amasezerano y'amahoro. Uwo mushinga ukaba wateguwe neza bitarenze tariki 2/5, Amerika ikawugenzura ikanawemeza, ndetse Amerika izawufata iwurebe neza cyane, kandi bagomba abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagomba gusubira muri Amerika kugira ngo ibyo byemezwe bitarenze tariki 2/5. Nguko uko ibintu bihagaze hariya. Muri make ubwo nazo nzongeyeho kugira ngo tuganire uko ibintu byari bimeze, ariko ubwo nkasoreza ikiganiro ko abo muri Ukraine rwose batangiye gutabaza bavuga ati rwose nimugire mutya mwigire ku Rwanda na Congo, babwira abarusiya bati nimwigire ku Rwanda na Congo uburyo bumvikanye batagoye bakahita basinya, namwe muze musinya amasezerano. Usaba ibyo ninde ni Andrei Yermak, ayoboye ibiro bya Perezida Zelensky. Nguko reka nsoze iki kiganiro, mbashimire cyane ko tubanye. Nitwa Nkuyumurye Yves, ntimugire umujinya kandi ntimuraka.